ببریارا برخودانه شروان بناوی علی عسکر و هوالین خواه کونیزی 4 ماهان لزندان حکومت دمکی یا شامی دیلگرتی بون بریا 3 روزان هاتن آزاد کرن. علی عسکر و هوالین خوین کرد عرب و علوی نوا 4 دیوارین زندان حلبه ده کتن گراوا برچی بونه و برخودانی کرن. علی عسکر دبیجه کتوی اشکنجه یاد زندان ده وان دست خدا هف اول دجی اشکنجه کاران سکنین. شرع پسیولوژی لسر مدان مشاندن اشکنجه مد کرن مد خستن تعذیب دان ما حوالی ما آستان دبون نزیکاتی وانا کل همبری ما وک شرکی لحات اعلان کرن امجی ما گوری ناک ما گورک ام قاسی و باوریا حوالا بن برگو باوریا ما بحوالی ما هبو مناظ کر حوالی ما ایج درفا أبي برخو بدن وأبي دو مبن ما برنادن ما تاني ناهل نجبوه هناك يجي ما قومي برخو بدن أمو هبالي خوام قش لهدو كومبون ما دس هدو قرت وم بهبر كتن نيك قوت نيده وما هش قوت نامه يكبه أم بهن قوت شد جبن نازك بأمكينن قالك أم بزوري خال بوا بدن قبول كرن. علی آنی زمان کو حتی داویه اویش بوری هوالی خوی دیلگرتی برخودانیه بکن وان آزاد بکن. بشتي أوقع إشكنجاجو مديت أو عذاب مديت مخوار ما تخوست أم قش بهفر دركفن ما تخوست أم قش بهفر ما هو بدو حميز بكم بهفر دركفن لأما هنك هوالي مامان دو مدى بيام الماج بوا هوالا أم جفوا نابردن حياة داوي ما شاء الله ديك دي سامي تكم شاء الله كاده بيخوستن دي سامي هرم بدر يه متحدة ده بدر يه أحمد شرع ده بدر يه كده أم هرن أم تكم غريبي برشوبونه ده ودي سا أم دوزاوا بكن أم دو دوزا وادا بن از بس هو زد مال واتي هوالي خوا أم حياة داوي أم دو دوزا وادا بن أم واه هوالا جرزقار بكن هوالي آهور هوالي آلان هوالي مني قوبش ممانن هوالي شاهين يعني أو هوالا نامي وادر خينن جوا ما بم دو دوزا وادا بن أم دعوا وابكن بتشرنجي ما بم بتش أواي ما بم واه هوالا نام السواش تقدر خينن نافاد السه هو وادر خينن أم مش دوا برناد گلک شروانین کرد مینا علی عسکر نوازندان ده برخودان کرن و کت نوا گراوا برچی بونه ده لدجی وان خواستن وان بیدنگ بکن